U današnjoj epizodi gradski crossover na Hyundaijev način, kakva je rabljena Škoda Superb, guštamo u sjevernom Međimurju. Hyundai Bayon je gradski crossover za kojeg čovjek na prvu ne zna gdje da ga smjesti. Napravljen je na platformi Hyundaia i20, ali je 14 cm duži. Gabaritima se u 2 cm približio Koni, rađeno je na platformi većeg i30. K tome ima prtljažnik veći za 30 litara od Kome. No kad pogledamo da je raspoloživ samo sa 2 benzinska motora, nema plug-in hibrid ni potpuno elektrificiranu verziju, postaje nam jasno da je u Hyundaievoj hijerarhiji stepenicu ispod Kome. Testirani primjerak ima osnovni paket opreme, a pogoni ga 1,2 litarski atmosferski četverocilindraž koji razvija 84 konjske snage. Performanse su mu skromne, do 100 km/h trebamo 13,5 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 165 km/h. Po karakteristici razvijanja snage, u pitanju je pravi 16 ventilac stare škole. Određenu razinu živahnosti pokazuje tek nakon 3000 okrtaja. Potrošnja se kretala oko 6,2 litre. Kad bih jednom riječju morao opisati Bayon, mislim da bi najbolji izraz bio korektan. Dakle, ovo je auto koji vas neće oduševiti i oboriti s nogu ni na jednom polju. Niti što se tiče motora, upravljanja, izrade i opremljenosti. Međutim, isto tako neće vas ni na jednom od tih polja razočarati. Iako vozimo osnovno opremljeni model, Hyundai ni tu nije škrtario po pitanju sustava sigurnosti. Dakle, ne sjedite u kožnim sjedalima, nemate najnoviju multimediju i sve oko vas je tvrda plastika, ali svejedno imate sve moderne sigurnosne sustave. Dakle, imate sustav za prepoznavanje znakova, sustav za prepoznavanje ograničenja brzine, sustav za prepoznavanje izlaska iz trake i sustav za vraćanje natrag u traku. I što je najbolje, svi ti sustavi rade besprekorno. Za razliku od Tucsona i Ioniq 5, Bayon nema nekakav element dizajna koji bi se provlačio kroz eksterijer i interijer. Prednji dio ima dosta sličnosti s redizajniranom Konom, a zadnji malo podsjeća na i20. Za razliku od raznoraznih sportskih modela sa fake usisima, ima prave otvore za hlađenje kočnica. Unutrašnjost u osnovnom paketu opreme je za današnje pojmove prilično spartanska. Ručna klima i jednostavni audio uređaj s Bluetooth povezivanjem zauzimaju središnji dio konzole. Ručica peterobrzinskog mjenjača je precizna i dugih hodova. Prednja sjedala imaju iznenađujuće jako izražene bočne potpore i prilično su udobna. Na zadnjoj klupi ima dovoljno mjesta za prijevoz dvije krupnije odrasle osobe. Plastika je tvrda na svim površinama, a jedino što razbija crnilo je osvjetljenje instrumenata. Prtljažnik je solidnih dimenzija za tu klasu vozila. 400 litara se preklapanjem zadnjih sjedala može povećati na 1205 litara. S cijenom od 123.990 kuna, odnosno nešto ispod 16.500 eura za ovako opremljeni primjerak, Bayon se smješta u donji dio cjenovnog razreda malih crossovera. Ukoliko se odlučite za najjači motor, automatski mjenjač i najvišu razinu opreme, cijena mu raste do 176.125 kuna, odnosno 23.375 eura. Da rezimiramo. Bayon je solidan mali gradski crossover koji po ničemu previše ne odskače od konkurencije. Provjeren motor garantira dugu pouzdanost, a zbog cijene i ugrađenih sigurnosnih sustava nije loš izbor za nekog tko kupuje prvi automobil ili za mladu obitelj. Svakom svojom generacijom Superb je postajao sve popularniji kako kod privatnih kupaca, tako i kao poslovna limuzina. Danas testiramo primjerak treće generacije prije facelifta i vidjet ćemo kako se nosi s kilometrima koje je do sad napravio. Po dužini od 4856 mm Superb se smjestio između Passata i Audija A6. Od jednog je duži, a od drugog kraći 10 cm. Oštre linije vanjštine daju mu laganu notu agresivnosti, a crna boja dozu elegancije.
Od 2017. je ovaj primjerak prešao 175.000 km, tijekom kojih uz redovno održavanje nije bilo apsolutno nikakvih izvanrednih problema. U biznis paketu opreme unutrašnjost je vrlo ugodna. Sjedala u kombinaciji kože i alkantare, DSG mjenjač, solidan audio sustav, Xenon svjetla i front assist radar pomažu da putovanja budu ugodna i sigurna. Prostorna zadnja klupa karakteristika je svih generacija Superba. Na zadnjoj klupi ima prostora, pa mogao bi se reći kao u Mercedesu S klasi, znači prostora za noge ima zaista jako puno. A što se tiče prostora u širinu, vidjet ćemo kako će se kolega osjećati. Djeluje totalno ok. Prostora ne nedostaje ni u prtljažniku. Dodajte k tome i praktična peta vrata i zaista ćete rijetko poželjeti da ste kupili karavan. Uz to u prtljažniku imate niz praktičnih kukica za vješanje stvari i 12V priključak. Materijali u unutrašnjosti baš i ne pokazuju znakove umora i nakon 175.000 km sjedala i volan su u vrlo pristojnom stanju. Tome doduše doprinosi i činjenica da je većina tih kilometara napravljena na autocesti. 7,7 sekundi do 100 i konačna brzina od 233 km/h definitivno nisu brojke kojih bi se trebali sramiti. Ako se mene pita, ovaj motor je prava mjera za ovaj auto. Znači 190 konjskih snaga i 400 Nm odlično odgovaraju putnoj limuzini. Možete voziti velikim putnim brzinama na autoputu, a s druge strane još potrošnja ostaje u nekakvim granicama normale. Dapače, mogu bi čak reći da je potrošnja i poprilično niska za vozilo ovih dimenzija i ove snage. Možete računati na nekakvu prosječnu potrošnju od oko 7 litara, koja se može dići do nekih maksimalnih 9 ako baš ludujete po gradu, odnosno ako vozite jako visokim putnim brzinama na autoputu. S obzirom da je ovo primjerak prije facelifta, u njega je ugrađen šesterobrzinski DSG mjenjač kodne oznake DQ250, takozvani mokri DSG, koji po meni možda čak i bolje odgovara upravo ovom motoru od 190 konjskih snaga od 7-brzinskog suhog DSG-a u faceliftu. I to iz razloga što bolje poništava po meni jedini mali nedostatak ovog motora, a to je tromost u niskim okretajima. Ukoliko usporedimo ovaj Superb sa Superbom od 150 konjskih snaga, Superb od 150 konjskih snaga je nešto mrvicu življi u nižim okretajima iz razloga što ima manju turbinu kojoj treba manje vremena da se zavrti i da počne puniti, odnosno potrebni su joj za to niži okretaj. Međutim, ukoliko ovaj 6-brzinski DSG stavite u sportski mod rada, on vrlo dobro poništava tu početnu tromost, a kad okretaj pređe 2000, onda već više nema govora o apsolutno nikakvoj tromosti i auto vuče odlično za ove gabarite. Međuosovinski razmak od nešto preko 2,8 metara garantira visoku udobnost, a udobnost potenciraju još i ovi relativno male 17-stolni naplaci, dakle voziti se i naprijed i iza stvarno kraljevski. Unatoč 190 konjskih snaga nećemo ovaj auto proglasiti nekakvim sportašem, čisto zbog njegovih gabarita i podešenosti ovisa. Dakle, ovo se podešen prije svega na udobnost i auto se naginje u zavojima, ne toliko da bi mogli reći da pliva, međutim naginjanje je prisutno, ali s obzirom na karakter auta tomu definitivno ne bi uzeli kao minus. Jednostavno tako mora biti podešen ukoliko ga želimo koristiti za ono za što je on najviše i namijenjen, a to su duže vožnje otvorenom cestom, odnosno autoputom. Kakav je Superb po pitanju održavanja? Motor i mjenjač se u raznim varijacijama ugrađuju u niz vozila VAG grupacije, tako da su dijelovi za servis dostupni bez problema. Ulje bi trebalo mijenjati najkasnije nakon 15.000 km. Po pitanju održavanja DSG mjenjača situacija je malo složenija. Nekakva preporuka bi bila da se ulje na DQ250 mijenja svakih 60.000 km, no pitanje je jesu li se prijašnji vlasnici pridržavali iste.
Tako da pri kupnji dobro provjerite kako se ponaša mjenjač. Zbog smanjenja emisija, ovaj motor ima AD Blue sustav. Jedan tank AD Blue tekućine će vam trajati 10 do 15.000 km. Svakako provjerite je li tijekom dosadašnjeg održavanja bilo problema s AD Blue pumpom, pošto će vam izmjena izbiti 1000 eura iz džepa. Ukoliko tražite prostrani, dobro opremljeni automobil koji će bez većih problema gutati kilometre i kilometre autoceste, definitivno razmislite o Superbu. Održavanje nije nekakav veliki problem, a model prije facelifta se ne razlikuje drastično od mlađeg brata. Pri tome uzmite u obzir da Škoda već dugo nije jeftini auto. 5 do 6 godina stari Superb s ovim motorom, opremom i kilometražom nećete naći ispod 20.000 eura. S obzirom da je kanal namijenjen ljubiteljima automobila, red je da ponekad predstavimo i lokacije na kojima se isti mogu s guštom koristiti. Ovo je prvi prilog iz serijala Weekend Drive u kojem vas vozimo na interesantne ceste i lokacije do kojih one vode. Danas se vozimo Međimurjem, polazna točka na Mečakovec, a cilj je Mađerkin Breg u sjevernom vinogorskom dijelu Međimurja. 33 km, 25 do 35 minuta vožnje. Nakon izlaska iz Čakovca i prolaska kroz nekoliko naselja dolazimo do prve interesantne dionice. Šume koju mještani zovu Zelena, a nalazi se u samu granicu sa Slovenijom. 3 km ravnice s nekoliko otvorenih zavoja i uspona kroz šumski tunel predstavljaju zanimljivo iskustvo. Četiri do 5 km poslije teren se polako počinje uzdizati i ulazimo u područje vinograda. Asfalt je cijelim putem vrlo dobar i redovno se obnavlja. Zavoja ima sve više dok napredujemo prema sjeveru. U vrijeme berbe je potreban pojačani oprez pošto na nekim mjestima ima dosta parkiranih automobila uz samu cestu. Na nekoliko mjesta se otvara pogled u daljinu i već se vidi Mađerkin Breg i novi vidikovac na njemu. Preko Svetog Urbana i Grabrovnika stižemo u Štrigovu, gdje se skreće na sporednu cestu prema našem cilju. Skretanje je teško promašiti zbog poznatog zuba, oznake za zubarsku ordinaciju. Cesta postaje uža, asfalt je i dalje dobar. Imamo još 4 km do cilja. Pred sam kraj treba odraditi jedan poprilično konkretni uspon, čija se strmina teško može zabilježiti kamerom. Na kraju uspona obavezno skrenite lijevo. Ako skrenete desno, za 200 metara ste u Sloveniji. Vozite pokraj vinograda i vikendica i doći ćete do kraja asfalta, a Mađerkin Breg i vidikovac su pred vama. Možete tu parkirati, međutim makadam je dobar i nije nikakav problem popeti se gore do kraja.
Parkiranje se zasad ne naplaćuje. Niste obvezni ići na Vidikovac, možete besplatno prošetati okolicu. Ukoliko želite na Vidikovac, karta je 30 kuna za odrasle, odnosno 20 kuna za djecu. Sa vrha Vidikovca puca pogled na sve 4 strane svijeta. Pošto je ovaj puta bilo dosta oblačno, poslužiti ćemo se snimkama s mobitela od prije 2 tjedna. Uočite terasasti način sadnje vinograda, specifičan upravo za ovu lokaciju. Nakon posjeta Vidikovcu možete se osvježiti u lokalnom kafiću na otvorenom. S obzirom da se nalazimo u vinogradu, logično je da možete isprobati široku ponudu vina vinarije Štampar. No ima tu i kave, bezalkoholnih napitaka, a može se i povesti nešto suhomesnato po dosta pristupačnim cijenama. Nakon punjenja baterija slijedi povratak u svakodnevicu. Ukoliko ste u blizini, isplati vam se provozati i obići ovu lokaciju. To bi bilo sve za ovu epizodu. Hvala na pažnji, podržite nas lajkom, komentirajte i pretplatite se na kanal.